Hei hi Akashvani Aizawl ani Chanchinthar achiar to Marian Zauthanpui. Mizoram Sarkar in nikum September ni khatachanga petrol le diesel man achanga chia ati puna changin December khan road maintenance cess le social infrastructure and services cess achangin cheng noi zali samnga pani singthum sangni le zaruk amuto. Aizawl district sial hokwa a lakhui thei ching tu te chuan nikum khan lakhui thei quintal singkhat sangthum vel an thar chuak. January ni som pakhat in rin ni kha Mizoram Presbyterian Kaushan chuan an din chan ni atan an manga twal chung kaushan ten an rem chan dan angin chhun lama emo zan lama emo hun an mang. Prime Minister Narendra Modi chuan Viksit Bharat Young Leaders Dialogue hi rammason na konga chalaite ke pentir tur ramhalak na chatak ani thu asoi. Mizoram Sarkar in nikum September ni khata changa petrol le diesel man achanga chia ati pun achangin December khan road maintenance cess le social infrastructure and services cess achangin cheng noi zali somnga pani singthum sangni le zaruk amuto. Taxation Finance Department chuan nikum August ni somthuma shatir na ti chwa petrol le diesel a liter khat zela social infrastructure and services cess cheng ni le road maintenance cess cheng ni lak ani tur thu achwa nuwa chia hilak chan ani a October thla chung khan cheng noi som pathum singli sangre jathum somnga pani mu ani a November thabi ka cheng noi zali somni paruk singa jathum le som pani ani a November thla a chia lut atam chan hi October thla khan kholama fel lo a om awangin petrol dealer 10 paisa an thun thei lo wang ani thu Taxation Finance Department lam ho tu te chuan an soi ani December thla khan road maintenance cess le social infrastructure and services cess achangin noi kwa singthum sangthum zakwa le somthum paruk mu ani tuyal thei mana chia la khi sarkar chuan road maintenance cess chu kong atan liao man ani tur thu an soi to a social infrastructure and services cess chu zirna inti changtlun na atante shisel na kai hnoya man atante skill development le meichhia te choikan na atan man tur ani thu asoi bok ani Aizawl district sial hokwa a lakhui thei ching tu te chuan nikum khan lakhui thei quintal singkhat sangthum vel an thar chhuaka an lakhui thei thar chhuwa achang hian quintal sangkwa vel shal chhuakin quintal sangni vel chu shalna tur an shat lo awangin an achoi ral ani sial hokwa a hian kumsangni panga vel achang khan lakhui thei hi chinchan ani a kumsangni le sombaru khan khotlang angin an waipui chana tuna hian chungko zani somnga velin an ching meka nikum lama shalna lama an buai ba ka tuna an thar chwa lai mek te po a shalna tura buaina an to chho zel awangin chungko enge maza chuan gumina hian lakhui thei chin hi bansan anil rok ti an soi ani kan correspondent report ilongai thla ang sial ho kwa hian lakhui thei ching hi chungko zani somnga vilan oma lakhui thei ching tu te ne na changa thudun dani nikum masa sang hi somni bathum khan lakhui thei shalna tur Mizoram Sarkar in ngai to puya wangin lakhui thei quintal singkha sang ni velan shal chwak thea nikum sang hi somni pali khan Sarkar lama changin ashal chwana konga puina an hola wangin an mani in an theyangin market an inzana quintal sang kwa vel shalna turan hulain quintal sang li vel chu shalna turan shala wangin a choiralani lakhui thei hi chorwalin kezi khacheng somin an shalang ani a nikum khan cheng noi sum kwa velan leilain cheng noi sum liman vela choiral thungani la sang pui Akashvani Aizawl nimen January ni khat in rin ni kha Mizoram Presbyterian Kaushan chuan an din chan ni atan an manga twal chung kaushan ten an rem chan da dangin chhun lama emo zan lama emo hun an mang kaushan tamzok chuan zan lama he hun hi an manga kumina hian chhun le zan atan thupui zir turwa man ania chhun lama chanchin cha le kaushan ti zir ni in zan lama he le chen hi lalpan min pui ani ti chu zir ho ani thung kumsang ni sompali sinot in khom pui chuan an kaushan din kum chu kumsang khat zariat somkwa pali January ni som pakhat ani e ti inarela kumsang ni le som paruk sinot in khom pui chuan Mizoram Presbyterian Kaushan din chan ni chu sinot ni poimo telve ni ro se ti inarel le a sinot executive committee SEC in Bozuin Mizoram Presbyterian Kaushan din chan ni January ni som pakhat hi kumsang ni le som pariat achangin man chan ni in sinot calendar a tel ani a sinot holiday ya tel ani bok Mizoram Sinot to website in Tarlandan chuanin nikum April ni som pariata in sirna an nei danin Mizoram Presbyterian Kaushan a hian member
nuai ruk sing ni sang rian cha sari som pakuan meka chung zinga nuai thum sang li za thum pali chu mi pa ni in meichia nuai thum sing ni sang li zali som panga num bok ani Mizoram Sinot Noya Department sang sanga thoktu mi sang thum za sari panga anum mek bok ani lalthan sanga Akashvani News Aizawl Chanchinthar hi Akashvani Aizawl atanga puan ani a AIR News Aizawl YouTube channel, All India Radio News Aizawl Facebook page le newsonair.gov.in te Chanchinthar hi ngai thlak le chhiar theya da ani voin chanu dar ni le chanveya Chanchinthar hi puan le ani ang Mizoram Science, Technology and Innovation Council governing body chu an chairman Pulal Duoma Chief Minister Hovin CM Conference Room an chukhom meeting a hian Mizoram State Intellectual Property Right Policy te Science, Technology and Innovation Policy chungchang te le anin rel bol na thil poi modang te an soi ho ani Chief Scientific Officer Member Secretary MISTIC Puasia Somlian chuan tun hnaya an masona le machop an nei tlang pui tar langin MISTIC hian Research and Development malak na hnuaya nikum khan lungleya Science Center le Planetarium an honga khozola KVK muna solar gold storage ton som da theina Aizawl atanga control the an buna 4-color web offset press phunchonga hon mai thein an pe to a Mizoram Biotechnology Center Minekoa an sameka sellinga food testing lab ti changtun na an thokbok ani Innovation Facility Center malak na in Innovation Promotion hun enge mozata an kalpuya workshop te training le exhibition te innovator meet te an buat saya innovator te chanpuya inti siak na te le industry lo na hun te po an buat sai chin ti an tar langa Patent Information Center hnuaya an malag na achangin intellectual property right patent panga trademark somni geographical indication panga copyright pakwale design pakhat pomsak an nito a climate change knowledge management malag na te technology deployment te science lam choilar na te institute le human capacity building lam malag na te an kalpuibok Ramchunga Sarkar damdoi in Chabi Khanzinga Ko High Primary Health Center an Tlingthar National Health Mission Health and Family Welfare Department na changa thudon danin India Rama Sarkar damdoi in Chabi te na National Quality Assurance Standards sa Ko High PHC chu an tlinga atena zazela somkwa point pakhat pathum an hmua Heti hian Mizoram Sarkar damdoi in sompali te chu NQAS National Certificate nei an nito a tuna hian Sarkar damdoi in sompanga in state level paltlang to in National Certificate an deal mek bok ani Health Minister Pilarin Pui chuan ramchunga damdoi in Chabi Khan Chwazinga Mizoram damdoi in anombel zel chu Mizoram tan me lungpoi mo takani thule thoktu zongjong te thorim na le taimak na chuan ati thu soin an masona chu Sarkar damdoi in pantu damlo te chu achhor changkai bertu anni thu asoi Siaha District Hospital East Lungdar PHC le Phaibuang PHC te chu tunhnai mai khan antling thara Siaha District Hospital hian damdoi in puma NQAS an huba ka hian India Ramanau nei na mun chabik le inzai na mun chabik te na Lakshya Certificate an hutela Lakshya bi ka hian Platinum Certificate an dongpha ani hemi ba ka hian no pangdam lo enkol na mun chabik te na Muskana antlinga Longklai District Hospital po hian Lakshya Certificate an hotel bok Prime Minister Narendra Modi chuan Viksit Bharat Young Leaders Dialogue hi ram mason na konga chalaite kepen tir turam halang na chata kani thu asoi Prime Minister Modi hian Nimin Khan Minister of State for Youth Affairs and Sports Raksha Khatse in National Youth Festival sangni somni pangale Viksit Bharat Young Leaders Dialogue chungchanga thu azya chu aphaulanga he program hian Viksit Bharat ti hlotlin na tura chalaite chakna thil siam chwa thiam na le shwai tu ni na te ko chwa atum thu asoibok Vainha National Youth Day Pualin Prime Minister Modi chuan New Delhi Bharat Mandapam ma Viksit Bharat Young Leaders Dialogue sangni somni panga a hun amangdona ramchung hun shanga changa shwai tu chalai sang thumte ma a thu asoidon ani heng chalai sang thum te hi Viksit Bharat Challenge kaltlangin ramchung hun shang achangin thlan chwa ania he huna hian chalai de hian Viksit Bharat atana an mathlir chungchang an ngai dan le an mathlir te an pholang don ani
Chanchinthar chiarti top nan Chanchinthlang pui Mizoram sarkarin nikum September ni khat achanga petrol le diesel man achanga chia anti puna changin December thla thleng khan road maintenance cess le social infrastructure and services cess achangin chengno izali somnga pani singthum sang ni le zaruk an muto Khozol district sial ho khwa ala khui thei ching tu te chuan nikum khan la khui thei quintal sing khat sang thum vel an thar chuak January ni khat in rin ni kha Mizoram Presbyterian Koshan chuan an din chan ni atan an hmanga twa chung Koshan ten an rem chan dan angin chhun lama emo zan lama emo hun an hmang Prime Minister Narendra Modi chuan Viksit Bharat Young Leaders Dialogue hi ramhason na konga chhalaite kepen tir tu ramhalang na chatak ani thu asoi chuti zong chu Chanchinthar kan